Steering Committee for Myanmar Lunglei chuan Myanmar atanga kan unau Raltlante chomdol na turin December ni le ni thum zana te hian charity concert a buatsaih dona he charity concert pual hian Lunglei khopui chung hun sang le department office hun sanga charity box ada ani heng charity box kan huna te hian kan unau Raltlante tuam hlom na turin sumle pai iphal ang tok loda ve turin kan som che ani I unaute an kauche. Steering Committee for Myanmar Lunglei bultumin December ni le ni thum zan hian zohna thlak kan unau Lunglei district Raltlante tan charity live concert TV le YouTube pati chwa turin buatsaih kan tuma I unau mang ang thlabara Raltlante tan isum ṭheuh tlemlua awmlovin antan kutkan rundo le donani dongtu nilovin pethei tu din hmuna kan dingzok hi kan van van nei te lul em heng anhuaya account number karon tarlana hian in ṭheuh tlemlua awmlovin antan kutkan rundo na hi khongai takin insum le paite menron thun sak turin kan han nge na cheu he charity concert ta hian aizol atangin Benjamin Sum Marwatile lomi khyang te anzai dona ani ba ka hian lunglei kan artist chwan vorte anzai don bukani December ni le ni thum zan hian Steering Committee for Myanmar Lunglei buatsaih kan unau Raltlante tan charity concert buatsaih ani dona he huna hian isum le pai ron thove turin kan somache Steering Committee for Myanmar Lunglei Myanmar kan unau Raltlante tan charity concert December ni le ni thum zana buatsaih ni dona khoi huna po omla I theyang tokin lo tel veng che unaute an kauche account number kan tardana hian thil pek bedu tam pek the ni dona lunglei khopui chung mun sanga he charity concert pual hian bom phun ani boka account transfer ti lo le thil pek bedu tan annoya phone number tarlana hian biak po thei rengani Steering Committee for Myanmar ka Lunglei ma General Myanmar Refugee Dua Sobrio Charity Concert December 2 net 3 nyama General Jimpa Tama Pibare Venia ma ve shishi General 10 talau wa pawen pe cha bo General Pei kho ware ha jesu ba he charity concert hi December ni le ni thum zan dar saria zonet zb2 le LDF a te live telecast te pek cho aninga Zonet Zebi YouTube channel live pek ani bokang Steering Committee for Myanmar hwai hotin zona thla kan unaute Lunglei district ta Raltlante tan December ni le ni thum zana hian charity live concert TV le YouTube pa en theidura buatsaih ni dona antan kut kan rondo dona he huna hian sumle pai kan theang tok kan phal le kan rem chanang tok lo tho vengi turin kan somin kan ngen chewani e ramin ri anaya namin ri anei lo Itnampui I unauten an kauche